o te whatara wa fo le mai monga ta tunu nei fo wa ta to fe lo ile nei so fo ma lo le so fo maua ma lo fo ile langi mama e lo mai yo se fa po ponga fo nei le tutu ma le o nanga lo Samoa Entertainment o tala o mena tutupu i Samoa e mo atu i janto tala o fa mo dia mai le mtanga wengo leo po le malo le whango i leo le soifua o se tasio li sa tini o lo i umia le tofinga ta ai tolu i se tasio whalo lave na tula i mai ngā tai whale o le fio ango le vi sa le moa a o whaatino le lato ngā ruenga po a onga e tā penai matulanga o whalo lave e tutupu whaafo se i mai lunga ngā tai whale o le sunga le li leo le e suafa ia e vile Paulo e kuini o lo ia umia le tofinga le sa tini ta ai tolu le na tula i mai mafano le ona soifua i le whao lave le na tula i mai i le vai aso le nei. Le whapesa whamtalanga le moli mau whatutua ina i tutono le mtanga ruenga o se lato ngā ruenga sa whaatino e lave tā pena ai mo le tula i mai o whaalawe pita iane e to tolu i la tau na pā i lunga le sami a o whaatino le ngā ruenga a onga e tā pena ai mo whaalawe tutupu whaafose i mai lunga ngā te whale na mawhai ona lawe ia le to lua nisi o malo le malo pita iane e le i mawhai ona whaasao ina le li i sa tini o le aso lua na so ai le ana whato a mau ai le tino maliu o le sunga i le ri leo le pei ona whaatino ai sa i ringa i le ngata o le matanga ruenga o malo le malo le fisosoani po le ofisa le fesa e mai se foi ia nisi o le o afio anga o le sa fisosoani ifo o ngā teia le fio anga utua li i le sa whaatino ia le tulanga o onga pete iane o ngā teia o le fio anga o le bi sa le imoa le na mau ai le tino maliu o le li sa tini o tuina mai foi se whamaisenga mai le matanga ruenga e tusai ma le whaalawe lave e pei ona whano whaafose i ele soifua o le foi a li i po malo le malo o se tasi wai longa foi lo na sao malana tautua i to tono le matanga ruenga o leo. Inisi o tātou tala, e si lia ma le lua se fulu miliona. Le tupe a le whapitonga o pulenga o wafu pa le Samoa Ports Authority e ono le toi maua. Mai ono te le se ngau o le atula i mai, pe a whai e whaauaona le te lia le tūlanga le waa e pe ona whaatau wina mai e le whainga malona se mawhai atu nei. I lalo le te inga a le sa a vea ma minista o le fōi matanga ruenga. Le fionga olo a forfiti va ai, le na whaatau wina ai, e le Samoa Ports Authority le va ale ma le whaamoe moe, e whea luai, e whea fio i ele malo le atunu i le vā o upolu, whaapea le motu tele sala whai. Wa whaailoa e le teitai o le atunu i a fo i o le li pāre mia le sunga laule le mali atole o tea pola tei vāo, Fosse Smith, le tūlanga e pe ona iai ia sa le ilinga masuasuenga i sinia, e le pāsia le vaa, mo le whaongaina e le tātou watinu o se whapoponga le nei o le nei tala. Mananga whapitoa le whionga i le minista whilawainga sa o whatunuina toi lupe e whio nanga wa tele upure wa. O le wa sa o lava, o le mea sa o lava sa tau na tupu sa le tatau o na whaatau e le spa le wa. O le spa, ua na mea tau wafu ma mea tau na whaasanga iai na lato watina. Awa out of the restrictions, le o lato, whaatau le wa, e lato te le pūlea ni tūlanga pūlenga wa. A whapeini wa a o pēr le matanga le pūlenga wa al tato malo Samoa Shipping Corporation. O lato tonu na e oe, whanga ioi me tau wa. Ale o le wafu loke me tau wa. Mai le matanga ruenga o soifua malolo ina, le tūlanga pisusu ia e le tūlanga le tau leo lo afa tia ai lo tātou nu ile nei vai taimi. O le tasi le mafua anga e pei ona tūlai mai le tele o wha mai pipisi e pei ona toi haria e mai. Le whaatatanoanga pei ona sauno ai le sui o fisisile o matanga ruenga o soifua malolo ina le fionga tanga loa Robert Thompson, le na ia tā uai, o le pesui a inga le tūlanga le tau e leo lo tai ai ma le atunu, o le tasi le mafua anga utu, o tūlanga o whaamai e le pei ona tūlai mai le nei vai tau, ai mai se ai, le whaamai o le fiva pona ai po le tenki fiva,
le malo si tele ono tulanga o lo baya ma tulanga o tafenga le fa mau tu ai le insetio le namu o se fa boponga le nei o le nei tala ia e te le a le sota inga o suia inga o le tau ia ma le pepesia i o fa mai i tono le tunu mai se lava i tūlanga o le fa mai e peona iai le manawa tata ia o le fulu ia fa pena fa mai e fevea i e fone inseti fa la fua pe o le namu ia maisi ia wa vaenga mua ia o tūlanga o tatu fulu ia fa pele manawa tata pe o vaenga e lua lo o fa mai e lua lo mai tauina pe mata i tu pe ele mtanga wenga teminei o le teminei o mai se lava le manawa tata ia o mai tauina le amata ona nga i lunga ia fa maunga o whainu mera o i lato wa afia mai se lava i whanawiti ma tamaiti i le tūlanga peona ia fa maunga i le teminei tato surveillance ia fa pena ma le fulu ia i le oposili lo i le tūlanga lava o le tā ua o le whaapuna le lei o whainei o soa vai tau mafa ia ma le tūlanga o le whaavela le lei o mea tau mafa ai le tau mafa ina ia o alawa le puipuinga o vaenga i o manaw tata ia whapea ia le ngati foi leo o ngadwanga whaatino mo le puipuinga o tato fulu o le kako tanki fiva po le fiva po naivi mo le silafia le sa tiklea ia apelila i laso sufitu apelila lua lima ma o loo whaawau mai pea le tato mata i tuwina o tato tanki fiva e o mai i lea so. O le alava ele i uma le tato outbreak o loo mai tauina pea e le mtanga luenga le lipotia mai pea o kako tanki cases i lewa yaso ma lewa yaso mai tato whare mai uma i upolu masawai. O le tato epi week 4 po le epi week 4 po le lipoti o le vayaso lona wha talu ona tato savalia lua ono le lipotia mai ai le lima sfuru lua leo whai o cases a whapea lipotia uma mai tato whare mai uma i upolu masawai. O la tō msalomia wa afia le tanki fiva po le fiva po na ivi ia o wha maunga marikako laboratory e kolus fulua i la tō whapea o na wha maonia mai le tato wharsua toto wa afia o loa afia i le tanki fiva i le NS1 positive ma le IgM positive pe ona liputia mai ai i le tato wharsua toto. Il terminei o lo o tāpena le toi awinatu o afone o kako samples i Australia le Vidro Lab i Australia mo le koe testinga pe ona sila fia foi ma tausanga o tea predominantly e lua i serotypes o le tanki le afia i Samoa o le 10v1 ma le 10v2 o lo tu mau pele lua lea ia o tato samples ia na ave muli November i le tausanga o tea ia sa wai pe ua tausau le titi lunga le whai numera o la o le 10v2 therefore le 10v1 which was predominantly 10v1 ia le ala koe ave isi ka ko samples i Australia i le Vidro Lab i Melbourne koe test ia po tu mau lava le predominant o le 10v1 po le mea ua predominant le 10v2 i le terminate pe ona silafia i le wha i lawa ia o le fiva pona iwi po le tanki fiva o le wa wha mawina i le vaiaso le nei le whanau i le o le soifua o se pepeteine fitu ma sina lona matua i le wha i le nei o le tanki fiva ma wa wha mawina wa atoa i le toa balu o i la tau wa whanau soifua e mafua mai i le wha i le nei o le fiva pona iwi le ola o tau a vea ma wha pesi e le iniseti o le namo inisio tātou tala e tele teimi e mwhaatino i tala noanga le Samoa antoa pita iane e le o tino mai. O le sau noanga lea le fionga le taitai o le atunu o i fo e le li pā le mia le sunga lau le mali tole o teo po la taivao Forces Mid i le whilo inga malo e lua. Le fio mai o le fionga le kōwana malana au malanga whape fo i le fionga i le taitai o le atunu o whape fo i la tau whaurulunga matanga luenga le malo o le sa whiloa i mawhaatala noa nisio vaenga a wale ngā lulue so tau auma ngā lue fantasi mo le manui o tangata lau tele i le vau malo i lua.
Sau no nga le fionga ile I pa le bia le na ia fa mafai. E ta tau loa ona fa tala noa mata upu ma fa tina loa ma fa nga yoi e pei ona tala noa ina o sa wiri dinga le nei ona nei tala. O le nganga mal fa moe I le fionga I le riko vana mal fa inga malo e mal matou foi no atu I nei tumua nei mapule. Ia tātou toe poupou ma toe fau lo tātou so tanga ua le malu o tunu e lua. E le ngata le tūlanga tau puipuinga saunga le mū, ati nae me uma. Ia tau toe lio ia ma toe whaatu le whangae ala le tātou vana nofo. E leo tupe, e leo tamau ainga, e le nao ati nae. Ai tātou o mai whaatasia sa tau te toe vaai le nei vai tau ma le tātou savalinga, ma le tātou au ngā tūpulanga. O te taritonu, tātou te popo wai ma whai nisi me le lei, mo le sootanga o le tātou no nofo ai. I lava upu masani mai futia wasola ma so walu wa tātou matua, o sa moa na lua o le ainga. Tasi le tamā, tasi le tina, to ala whanau whatasi umatātou. Ma o le wha moe le nā o le mātala ma le fionga le liko vana ua whai. It's a new beginning. Or the two governments. Samoa Sae, ma Samoa Sifo. O ani futia wa sola ma so walu le mauta noanga na whai e rei taunu. O le taimine nei, tātou whawhaingo fie me whainta. Tātou whapupuu me au umi. Ia ma tātou tala noa I le me pito I sili o na tala whengai. I le nei vai tau ma le whasolongo le atinga enga o tātou watunu e lua. O le mere lei tutuila ma manua. E te tau fo ina le lei ia Samoa Sifo nei. O le mele lei Samoa Sifo e te tau fo i ona soifua saunga le mū ma manui ai tutuila ma manua. O le tūlei mai o niso whaala ve lave le nei maasina, po le matanga le nei maasina, le ua moli mawina le whanua I o niso soifua le tunu e bei o se tasi o tamā mai le fia aunga sa lai valunga samalai ulu lima sumar pānsau sanga, le nā ngai whangotanga pita iane, e le I toi maua lona tino, e whapea fo I se tamā, nā ngai mō whangotanga mai le fia anga o ti abea masa musu, le ua lima aso sa I diele I maua lava lona tino ma liu, e whapea fo I se li o le na tamawhai e kolosi le vai tawhi le fia anga o lau li le fua whano le soifua, ma se li tala po se furuma iwa tau sanga o lena whanolo na ola, pe na umalo na soifua I le vai tawhi sauni antu I manono. Ma se malo le malo le fua whamawina, le maliwa I le ai ngā tei whale, o le wau tu ina mai ai ma momoli mai se tu alalo, ma se whamanatu, a le pulenga po le ofisa le va ai tau, I le mamalu telo le atunu, ina ia tau tuanga le sanga le mo, ai mai se o lo o whaamalo sia pea, fau tuanga o ti munga mamafa, a toa I malolonga vai ta whenga, wha pera ngā tei whale, o se wapoponga le nei o le nei tala. Ia tātou lapta inga e wha, o le lapta inga o ti munga mamafa, ia o le lapta inga o lolonga, ia o le lapta inga mo savini mana losia, kata selea ma le lapta inga mo o ngā sami uma o Samoa, le wha malo sia la wauna o tūlanga o lo ia le ia susu inga le tau ni fui ia vai aso o mani taimi e ui lawa fo i o lo ua amata o na mōsina toa ma ua suinga maali mai fui le amatanga ne aso ia ai o le lawa I ta oto I lungo Samoa I se vai ngā tele lawa o whetaya ingo Savili o le wha ingo inga o le South Pacific Convention Zone po le whetaya inga o Savili o le Pacific ia o le ala e mafu mai ia winga au moa ia malolo wa o tau pio ni tatu iei I le nafu iwa ia so si ia au lia mele aso nafi le ala e wha malo si ia tatu rapta inga nei ia o le vai maole iei ia o le isi lua li toru aso ua toi suinga maali e mai ia winga lolo wani o le tau pe a whai e wha au o I pia o nanga I se atu I saute ia le vainga le whtai inga Savili le ilungo Samoa Tato whiloa I le aso a tae mo se si whapoponga o le au nanga, manuia tele nei aso soifua Samoa.